Hürmetli dostlar, Yoldaş Radyo'nda Yaugir Tavışı tapşırığı. Frontavik şagir Kadir Dayan, Yengüsüge şağırın оқай. Еңеусі. Енген халдат төссіз Рейхстагтың күмбәдіне байрақ қадағыз. Автоматын халып инбашына маңлай терен хүртіп тын алғаз. Ултырды лауының бұлдырына кісәхінен алды хисетін. Тәмәкіхін түрген келіш әйтті. Еттік. Юлдар болды бик ситен. Тартып біткәш, тұрып керілді ол. Уғыш саңын қақты үстінен. Ал байраққа тағы қараныла, әйтті шунда ғарур түс мінен. 4 жыл бойы күткен изгі сағат ұқты бүгін. Ана ұл байрақ. Әрбір хуғыш шулай тамамланыр, дұшман келхәбіпге тіш қайрап. Только что вы слышали голос поэта-фронтовика, журналиста газеты «Башка в дивизии» челябинского башкира Кадира Даяна. На стенах Рейхстага есть и его подпись. А погиб он уже в мирное время, спасая такого же, как вы, ребенка. Стихи Кадира Даяна живы и по сей день. Кадыр Даян, 1910-1975 годы жизни. Поэт, писатель, драматург. Заслуженный деятель искусств БАССР. Ушел на фронт добровольцем. В составе 112-й башкирской кавалерийской дивизии воевал на Калининском фронте, дошел до Берлина. Награжден орденом Красной Звезды. Погиб в 1975 году, спасая ребенка, упавшего на железнодорожные рельсы.